Ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu. Kao što vidite, danas ćemo igrati Brawl Stars, možda sa mojim prijateljem. Vidimo se kad se ja i moj prijatelj joinimo. Ok, danas mi smo mogli zajedno igrati. Evo ja ulazim u meč. Dobro. I smell rubbish! Tak. Ubijam ekran. Idemo ponovno. I smell rubbish! Ok, uzmemo ovo. Ajde, uzmi se box. Bijeli barve. A mislim, ladno da se uzmi. Barve kretu. Ok. Idemo njega baciti u komiša. Kako su pesme? Snimi ovdje. Ako ste vidjeli, znate da sam njega upgradeo na OL7. Da, njega na OL7. I moj Watch out! Here I come! samo ljudi gdje ćete za njega. Ok, idemo tamo. Ok, tu su dvije kutije. Kao primotiš tamo. Dobro, opet je crveno govno. Ne znam, meni što je bilo. Sad se makne. Evo ga opet. What? Ovo je trofeo. Ovo je nešto tako interesno, naravno. Okej. Dobro, idem po ovaj boks. A kod, glupi. Kod se mora tu naravno biti. Mora me ubiti. To ja ne znam. Samo sam fedno. Ok. Ajmo ostaviti. Jer ovo je mapa najbolja. Ako hoćete još tam Go Drone epizode, ostavite like jer skupio sam onih jako puno onih mjeseca. Možda oko 8000, 7000. Dobro, možemo ubiti. Kako je ne bi mogli ubiti? Who's rubbish now? Dobro, idemo. Znala sam da se tu nešto deša. Ja, pa zašto me ubi? Trofej.
That's her most godly.